izjavio kako ne postoji carina unutar srpske zemlje, kao što je Srbija, dakle između Šumadije i Srbije, a mi imamo i kopiju letka koji su velični vozilima na Jarinu, od strane Euleksa, gdje su uputstva za carinu. U istom članku gospodin ministar je izjavio da ukoliko bi postojala carina unutar srpskih granica, da bi vlada Srbije i on lično to zdušno podržali, da zbog toga želi da ga podržemo da carina je postavljena, da su ove barikade upravo protiv carine između dve srpske opštine, Negotin i Raška, i da ga pozovemo na svoju reč koju je dao, da će lično da se pridruži barikadama i protiv. Nismo imali tu priliku, zato što je konvoj u kome se nalazio ministar uz određene manevre uspeo da izbjegne blokadu puta, kako ga mogu navesti, pred njegov konvoj je bio konvoj koji su sasvim mirno prošli, bili pušteni, kojima su isto bile uručene ove poruke, znači i letak i naš stav da svakodnevni srpski narod treba da podrži i solidariše se sa svojom braćom na Kosovu i Metohiji, ukoliko smatramo da je zaista Kosovo i Metohija srce Srbije. S ministrom Bogdanovićem to nije bio slučaj. Ljudi iz njegove pratnje, smatram da je to njegovo obezbeđenje, gde je stalo izvadilo pištolje na goloruku omladinu, bejzbol palice, i počelo da juri i plaši mlade koji su bili i uopšte lokalni živalji Leposavića koji su se nalazili na barikadi puta. Tu je došlo do sporadičnog incidenta. Oni su se onda tako naoružani vratili u svoja kola i produžili dalje putem. Mi imamo samo jednu stvar da pitamo, da li je potrebno da srpskog ministra među srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, znači pravom srcu Srbije, potrebno takvo obezbeđenje, da li se on plaši svog naroda, da li je uopšte svestan šta govori, jer ako se boji svojih reči koje je izrekao, to je da ukoliko carina postoji, ona postoji, a onda će biti na barikadama i braniti ugled, čast i obraz Srbije. Miša Racić, od Forum Paraula.